السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagariami, mga babayami, mga wataami, hadir kami di mamakinig sa aking ka-estisyon tanwa di XSK. Giiso programa akaleman tanu ko uman din itnin, uman oras alas 7 taman si alas 8. Ay nisunggay aging ka-adi XSK, oras tanu, adi tanu lima pamagusay so sabad, kumangusyan wag matanu ng Islam. Ayaw to di tanu si di pagusen naging sifat al-asasiya al-lazima lil-muslim. Yung mga sifat apatot din ang masipat ng muslim. Na kaya sa timana kaya sa antanurun paganay naging kutwa sa muslim na kailang na mabaluya linang iparatiya. Yung kutwa kakabalo niya linang iparatiya na may pamanutul tanu. So kakabalo niya na linang iparatiya. Ay man na pamagusin tanu na yung ikadua sipat, sipatan kailangan ng muslim, sa muslim na kailangan na mabuloy sahih wal ibadah. Maana so paratiyan yan, mapesimba si ikwallah, na suka kabalo niyan ang mapesimba si ikwallah na kailangan ageng kaya pangaloy tanu sa ageng kaya masatan yung manto. Paganirun na antakuna ibadati khalisatan muhayyatan muttasilatan bil ma'bud wa hadhihi darajatul ihsan fil ibadah. Mabaluso simba ko si ikwallah, may pag-ikhlas si ikwallah, uyag-uyag mamamantag si iku simbaan pangkatan o kapipiya si usimba. Mabaluso simba ko may pag-ikhlas si ikwallah, may kasusimba na madaw naging nakapag-ikhlas na apay kalayan na simba na din ka tarima si ikwallah. Simba ka paganat, simba ka kasimbayang, simba ka bagay-zakat, simba kapnay haji, simba langwan na simba pangalbakan tanu na kailangan din may pag-ikhlas tanu si ikwallah. Ginan patut ang magulola umumin. Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na meron sa ameter natin na inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Qalu wa ma ash-shirku al-asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah idha juziya an-nasu bi'amalihim idhabu ila alladhi kuntum tura'una fi ad-dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Mata natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabnar ay malaip ko na gingay kapan ako to may ito. Peter iran na Rasulullah tunay kapan ako to may ito. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gingay kapakilelen. Peter unwallah sa alungan na mori amay kabalasan yan sa mga tao kung mga galbakiran. Idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya. Sungkanu seko mga tawa dinyo di runi-rundi pa susuatan sa mga galbakyo sa kaya dunya. Seko dunya katago sa dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Na ilayan nyo ubad na kauman nyo kiran na balas. Ilayan nyo ubad na balas sa kauman nyo kiran. May pantulan Ahmad aging kanan na hadith may aluitan. Aging ka na hadith na Hasanahu Su'aib Bilu Su'aib Hasan aging ka na hadith.
kailangan na mabalo sa simba mi pag-ikhlas sa Allah. Hayatan, uyag-uyag sa simba, kailangan na magbali uyag-uyag. So di nga di kasambayan sa baradjuma na uyag-uyag, na ba kapalapalpas. Kaso di nga ni kapalapalpas nagyuto, ay resulta niyan na siksa akakuangkawan. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Inaluwilan mo Allah sa suratul Ma'un naging kutwa. Duduin yan din sa mga barasambayang kamapbagyan nila naging utuwail. Sila nuto sa mga tao. Diyan di sasambayan sa matag kapagililin na mga tawanan madara mga di makililin madagay na nagutwa kapag kalas o di na uyag-uyag sa simbayan sa ikullah hindi darenon din sa simbayan sa ikullah due to esik sa agakwaran naging kutawal aging kuta mga tao mapiyaw makasimbayan na mapiyaw di kapalpalpas sa waktu na kailangan amutas sila mahaya uyag-uyag sa simba sa ikullah uyag-uyag aging kuta simba sa ikullah babu kapanadintadum na mimintin kaon aging kutwa uman mapita na adna pabalin ka dikir ka aging utakap maaturat kagabitman ko ba dalasan na batin kap man ang utakap maaturat lalayon naging kutwa simbang asik wallah ging kutwa dinggaw ni kapudi-pudi kapanasbih dinggaw di kapag-istighfar na lalanuto ka na ba upun ka mabaloy upun ka malalayon sa simbang asik wallah na pembaloy dadabiatan ka na andin ni kabaloy dadabiatan ka may pag-ikhlas ka asik wallah nagyuto mapi asimbang asik wallah hayatan ay mana hayatan na uyag-uyag kaging ta simbang asik wallah baka bu di simbang na tuturun ka sa simbang ka kami alitan maeka ko di melipat pa sa simbang na wail sa alungan na mori baka bu jekat na tatan ka sa jekat ka kana ba ani sa aragon na may kabagay ka sa jekat na man na isa aragon na dakon makabagay na yuto ada taruto na kanaboto uyag-uyag simba si Allah muttasilatan bil ma'bud ama mamantak dirisu madidirisu uyag-uyag mamantak si simbaan mamamantak aging ta simba nga si Allah da pagkautan yan manusia da pagkautan yan manusia ading ko hindi ka pagilayin ko naging utagalbag ka mamantak din si Allah hayatan bin wahadihi darajatul ihsan fil ibadah gaya kesampurnaan pangkatan o kapipiya si ko simba si Allah giyan kaya kapipiya al ihsan si ko simba si Allah nagyanan ay maanan yan na khalis may pag-ikhlas uyag-uyag amamantak si ko simba nagyutoy darajatul ihsan inipakay siya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumipantag sa gingkay al-ihsan na tigan anta abdallah ka annaka tara fa illam yakun fa innaka illam takum tarahu fa innahu yarak anta abdallah ka annaka tara fa innaka illam takum tarahu fa innahu yarak muttafaqun alayh guni siya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunan kapipiya na tigan na sukasimba nga si wallah sa isin kadnup kailay Allah na api apanda ko betad ka ubang kamay Allah na pipikiran ka pagiling kanyan ginan ikapipiya si ko simba kipagikalasan si ko simba at yan na nipangkatan adin salan o kapipiya si ko Allah yung utakasimba ang kaon sa isin ko pagiling Allah so Usama bin Zaid na may panutulin na sunabi sallallahu alaihi wasallam pero yan اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك may panatulan ng Bukhari o Muslim Peter o Usama bin Zaid Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam simba ang kaso Allah sa isinubang kapkilay na api apan dako betad ka ubang kapkilay na matatangkad ang kapkiling kanyan yuto maana al-ihsan Peter ibn Mubarak
سيكو سغته من سعدين بانسيتنا نتيجة راقب بالله يا فلان. فسأله الرجل المراقبة فقال له كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. Peter Abdullah ibn Mubarak, hey fulan, nabalo yang ayat tumutunggu si ugal bagkanal. Suwallah. Hindi sa uno sa kataw mama o anto na ay kakibaloy wallah ayat tumutunggu si ugal bagyan. Natiga na kun abadan kaan nakatara Allah azza wa jal. Balo yang peperminti ang ginawang ay isang kaupagilin wallah sa api anda kad matatago. Tataragin ko ito may panutulanan o manhajul muslim ni Abu Bakar al-Jazairi. May panutul pa na sa Abdullah bin Dinar na tigay na lumino ako padagang sa Umar ibn al-Khattab si sa Makkah. Na siya gada namin sa lalan na diyan ko ito di mamagulong sa kambing na Peter Umar ibn al-Khattab ya ra'i bi'anna syatan min hadihil ghanam ay di mamagulong sa kambing na pasi kaming gasa sa timambuang kambing saging kaya mga kambing. Faqala ar-ra'i inni mamluk. Peter di mamagipat si ko kambing at tiganasakan na mataga ko oripan. Faqala lahu Umar kulli sayyidika akala hadhib. Peter Umar ibn al-Khattab teruang ka ko kuripan raga kian mawarawa pangayaman so binatang yan. Faqala al-abdu ayna Allah na Peter oripan anda tiga man ay matagus wallah. Fabaka Umar na migasagad sa Umar wa gada ala sayyidi ar-ra'i fastarahu minhu wa ataqahu. May pantulan ng manhajul muslim kay Abu Bakar al-Jazairi. Peter di mamagulong sa kambing sa kanatigan na talasugay. Peter Umar upa ka umasusal talasugay ka na panutulang ka na kaya na mawaraw pangayaman so kambing yan na Peter wag yung guto. Oripan anda tiga man suwallah ay Umar. Na nayod Umar kaya pa ka mau kuripan nun na pemasan yan nagupekap mapian yan na tao. Ging kaya kabilang at tao kapipian inisugo inir tano Allah. Peter Allah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Mata naswallah na ipsugo yan so kapaginuntulan ako so kapipi gusto kapipia ako so kabki kumadasag ako inisa pa rin so pekasi singay ako sumarata ako kapamaba sa pegusin yan tanogin ko to mga ratagalbag kaantano makapanalintadam siya ko Allah. ونيترؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. May pantulan Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata nasullah na inipaliwat yan akapipi ikulang taman na siya. Inipaliwat wallah akapipi ikulang taman na siya. Faida qataltum fa ahsinul qitla na amyatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapamunukan na pipi inyo sumbuno nyo. Wa idha dabahtum fa ahsinul dhibha na igilatigu Rasulullah sumbalikan na pipi inyo suka sumbali. Waliyuhid ahadukum safrata na garangaw isar kanong sumbalian. Waliyurih dabihatahu na pakadkaan yan sumbaliin yan. Yuto kinisuguan sa gayang ko takapipia siya kung may pantag ko pangaman amika sumbaliin na paganeron na garangan so sumbaliun nagupakadkaan so sumbali ay maana na siya na iyo ay kapipi siya kung manok sa sumbaliun na amika sasakasakaan na ubang kasumbali pakadkaan kadaan. Yuto kinisuguan mo Allah sa gayang kaya kapipia. Giyang kaya kapaka kalbihan mo kapipia na ayon amala kalbihan yan na giyang ko to balas isa anong namori na gusto balas akapagileng kasi ko Allah.
Peter Allah fa'atahumullahu thawab ad-dunya wa husna thawab al-akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Imgay kiran Allah subalas ku dunia agus su kapi abalas ku akhirat na su Allah napkabubain yan su mga makapian ginan kalbiyan aging kaya kapake kapipian isap na miyali wallah inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun mata na su Allah na yung padaiyan su maalagan si wallah nagusiran to gisinan piyapia sa suratul Nahl. Ay balas aging kaya kapipia na paganiro na balas yan na ayad na kaya pipian ka naging kaya ginawa ka. Hal jazaul ihsan illa al ihsan inwati wallah baad na balaso kapipia arwal sa kapipia upang maku pipian ka aging kaya ginawa ka na ayad na kaya pipian ka na so ginawa ka. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Siyanan sa surat Yunus. Peter Allah asusiran to mipipipia na balasiran naging ko kasurgaan al-husna wa ziyada na gusto sobraro saging ko kasurgaan kailangan sukad nandiyan natin ko tafsiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakapong Suhaib radiyallahu anhu بأن الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل جيم كتوا حسنى رؤو إمجي والله كم بيبيا نجيو تسوق سرقان نجيب منهم تسبرا نجيم تو النظر إلى وجه الله عز وجل suka kila si kubuntal wallah sa'alo nga namuri na yuto'y bagian ni pipia si wallah ni pipia si ko mga galbagiran pipipian niran kinuan niran sa daway so galbagiran Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ahlul jannati al-jannah فيقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم ميتيغو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما makasul sa kasurgaan so pamakasul sa surga na terong kiran wallah kabaya bad na kabaya iwi pagumnakan kanu fayakuluna alam tubawid ujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar fayaksubu alhijab fama awtu shay'an ahabba ilayhim minan nadri ila rabbihim rawahu Muslim. Ami ka makasulso mga tao sa sugaan na teron wala baad na kabayo ipagmandaran teron dir na hikad na namin nabanggada pakataytay da sa mga bundalami nagubag kaming kada pakasudasyo ka surgaan nagupulidasan siya kung naraka na ayabu amito ko iran na kasawaan naging kutwa hijab berendin pamaauto sayan na dad na inibagikiran asay banyan kalawan ni suka kiliran si ukad nandiran ginan balas o kapipia si wallah kailay ta subuntal wallah sa along namuri panindan si wallah mapaddan si mga tao kailayran subuntal buntalo kadan din sa along namuri ujuhu yawma idin nadira ila rabbihim nadira na mga para sa along to makalangas si ukad nandiran na pagilay niran sukad nandiran kaya kaysa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ilan niya naging kutwa ulang sa naging kutwa kaya pamuray kayong pipia na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga sabat yan mata natin ka na kailan yung sukad na niyo sa isinang kapamura kaging kaya ulan sa din na rending yan nagyuto'y may katanto sa naging kaya mga atiro Allah o mga atiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan balas aging kutwa kapipia ay nabalas yan na sukasugan na gusto kakilin kasi wallah anto na yung mga bunta laging kay kapipia na paganeron kapipia na al-ihsan fi ibadatillah suka pipiin ka si simba si wallah na inusyanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kutakataro na etiga nakapipian na anta abdullah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak
suka simbang kasi ko Allah sa isinubanggap kay Allah na api ako da ko betad ko bang kamay Allah na pagaling kaniyan na gingganan hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dua ka daraja so simba paganairo na simba na anta abdullah ka annahu yarak so kasimbang si Allah sa mandano banggap kilay wal ma'na idha lam tastati anta abdullah ka annaka tarahu tusahidu ra'i al-ain فأنزل إلى مرتبة ثانية وهي أنت عبد الله كأنه يراك upama ko duka daraja simba pagana daraja pagana pangkatan yan na suka simba nga si Allah sa isinu banggap kay Allah na ami gading ka kagaw banggap kay Allah mata na so na pagilingkan ni kadua martaba no hi anta abdullah ka'annaka yarak ka'annahu yarak suka simba nga si Allah sa ipipikiran ka pagiling ka Allah falula ibadatun wa ragbatun wa tama'in naging tapaganay isin ka upa kileso Allah na simbanan babaya nagu katrang simba babaya nagu katrang babaya si ko balas Allah babaya si ko imgir ka Allah balas nagu yung kutwa matatarang suginong ka kasabab sa geng ko takapipya wa thani ibadatu khawfin wa rahba ikadua na simba maalak ka nagu maawang ka maalak ka nagu maawang ka gina ni kailangan na marunan siya ko simba madal mo na buging tababaya nagu katrang siya ko mga balaso Allah nagu simba madal mo naging maalak ka nagu maawang ka sa ubaban di tarima Allah so sambayang ka ubaban di tarima Allah so puasang ka ubaban di tarima so patarima Allah so kaya haji ka ubaban di tarima Allah so kaya bati ka sa Quran ubaban di tarima Allah so kasasadkan ka na beauty pagka sugur kasi o kapipiin kasi ko kasimbayang kapipiin ka kapamosa kapipiin ka ko kapne haji kapipiin kasi ko kabagay zakat at yung kuto malak ka ubaban di tarima Allah سقطر الله ونيا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آتوا قلوبهم وقلوبهم سوسير نتواتي والله yang menggeser so mga posiran na wajila so mga posiran na tabad na ini sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginan so di sisina baginan so di sisambayang baginan so di mamadkaw na malak sa posiran no babandi tarima so mga sarkairan mga posiran mga sambayangiran na ikabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingin la ya Aisha kana baginan ni manan hay Aisha maanan yan naging muta mga tao di sa sambayang di mamusa di manani haji di mamabagay sa zagat na so posiran na antan ubakira badni tarima Allah so posiran ubal-bal di tarima Allah so sambayangiran bubad di tarima Allah so mga zakatiran ginan din saran o kapipia dua ka daraja sa simba pagandaron ka daraja na babay o katarang aging uta kaya sambayang ka na matarang kapipia nagunguta babaya ka siya ko sambayang ka kaging uta bala sa kakuang ka ikadu na khawfin warahba maalak ka na maawang ka sa aging uta kapsambayang ka babandi tarima Allah subalas yan sabab sa adna di siya sambayang tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madag kakuaran siya ko sambayangiran arwar ko kalugalugat kaya pakatudiran sa malasi ko Allah dataragin ko tuan sa kataw mo di manambayang apagilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagay ko makasila maging tuwa sa kataw mo kagay ko mga sila maging utas sa katama na sila men sa Rasulullah na pekan doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigan na erji fasalli fa innaka lam tusalli pero mangkabusimbayang kadagan baka simbayang na misimbayang sa ikadu na ilay man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dinin ka simbayang na tigman o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erji fasalli fa innaka lam tusalli kaso ika pero mangkadagan baka simbayang na misimbayang sa ikatlo na ilay man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukya pa pasadin simbayang
na Peterun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji fasalli fa innaka lam tusalli kasoy ka purman na sembahyang ka kadagan makasembahyang na tigina fa wallahi mausinu ba'da abada ya Rasulullah pangdoon karakan tunay o kita kasembahyang kadan na rasa kapipi akan siya kasembahyang ko oriano kailan ka na ini pangdoon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kasembahyang sa ayamala ini pangdaurun Rasul naging tumaanina kagaya siya ka ito na da tumaanina da kadka di pakadka sulasyan kanda ni ka pakaruko yan nakauto may kambangunaman kanda ni ka pakambangunan yan nakauto man na may ka tanasa lupa na dad na tumaanina sa ginguta sambayangan na ini pangdaurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging tumaanina siya ko sambayang sa tigana gira tigana may karuko ka na taman sa di nga magdam may karuko na di ka pambangunan na tigan hirap man na may kambangunan ka na taman sa di nga magdam mo baka may kambangunan piya may kakasusulang wana ang gauta si kapunan yan na uba ka sujud na may ka makasujud ka na uding ka magdam may kasujud ka piya may teka na aging tagasujud ka na uba ka bangunan sa ulo ginan mga tao susimberan si Allah na maadaw naging utababaya nagu katerang naguging kuta maadaw naging utuwa kalak naging uta maawan sa manusia basta sumbayang ka na dua pamulaan ka sa Ginoong ka ging utuwa babaya ka si ko bala sa Allah kagagya niya ka sumbayang ka na si kami tago sa unampan usam barajuma naging utuwa unan no barajuma nagyuti malaikal piyan may kasimbayang ka sa asar naging utuwa kaya pa kasimbayang ka sa asar na mababaya-baya ka kakagiupong ka makabagag sa sambayang nga asar na may binasasulang nga nagalbaga isang kaukiyadaan sa wata andin ni kapakadpas ka sa sambayang nga asar at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sati mambu sambayang na may binasakan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuto sa mga tao maadaon so kababaya nagkatrang di materang so ginuran kabukul nagyuti inali wallah basta kambukbuli ka sambayang nagyuti mga tao asiksan yan sa lunga na mori madaw naging tuwa malag nagumaawan naging tuwa migay sa sadka migay sa zakat o babandi tarima wallah so zakat yan nagsusadkan yan ginan idin salan o kapipiya si ko simba si ko Allah paganiya susunan ng kapipiya na al-ihsan fi ibadatillah so kapipiya si ko simba si ko Allah na may azuluitan wag yung kanan kapipiya si ko simba ko Allah ikadua na al-ihsan ilal walidain so kapipiya si ko balaloks so kapipiya kong balaloks Peter wallah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ini hukum itas ukadnan ka ada simbaan arwasi ko kadnan ka nagu sukap kapipi kung balaloks ni sugu wallah sukapi kasimba si Allah nagu sukapipi kung balaloks danen pagamdaga susimba si Allah nasugu sukam bilaw nga tawi si ko gusto loks dua loks ini pakai syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyan ayul amali ahabbu ila Allah taala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na antuna ni qalbak abka babayan si ko Allah natin as-salatu ala waqtiha so sambayang ko kau mau oras yan andin ni kau mau oras so sambayang na sambayang kakaginan ida apa kalawon abka babayan Allah amapi agalbak na ini pakai suma naging tameng sa tigan na tumayo ayu qal berul wadin tunap manatiguan man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipakatundugo na tigan na suka pipi kung banloks Peterop man naging utas sa katawa mama akulto thumma ayu qal al-jihadu fi sabilillah Peterin man Rasulullah nantunaan ipakatandugo na tigan na al-jihadu fi sabilillah sukan jihad sa lalansi Allah قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ازدجدته لزادني بينت عبد الله بن مسعود
watigan man iyo subraan na subraan manggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging utua sembag aging uta pakaysa no pamatig man iyo subraan pan nagyutoy dalil sa sumbalaw luks naginan ikadua apipian ikatlo na al-ihsanul jar so kapipi ikang bilang atawis ko mga siringan aging siringan na suka pipi kiran naginan mala adin sila naging kapipia. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katitiyan ko Amr bin Abdullah bin Amr asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter yan khairul ashabi inda Allah khairuhum li sahibi wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi. أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي والحاكم بسند صحيح. Penutulan Tirmidhi au su Ahmad au su Darimi wal Hakim seko sanadin na mapia Peter irana he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya mapi abulayuka seko Allah naging utua mapi kiran iadat seko bulayuka yan wa khairul jirani inda Allah na ayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapi seko sisiring-siringan na salin sama piyon ni adat ko siringan yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan akun warian takun abadan nas maluy ka tiwala masanggila ka maluy ka barasin basi ko mga tao wakun kanian takun askaran nas na maluy ka tiwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masusuat kulangwan taman ka pembalik ka manalamat si ko tao wa ahibban lin nas ma tuhibbu li nafsi nakababayan ka kung mga tao sip ka babay ka si uginong ka takong mu'minan ka pembalik ka mu'min wa ahsin muzawarata manjara ka takong musliman na pipiing ka tiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumipsiringan ka ang kambaloy ang muslim penutulan Ibn Majah wa Abu Ya'la wa Abu Nu'aym في سنده ولكن له ساحل يقوي بنتلا وأحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Peter uyan mata ana sa'alahum an zina ini pagisiran suka zina Peter na haramun haramahu Allah wa rasuluhu hingga kasina na harama iya peka haramu Allah zusigu yan فقال أن يزني الرجل بأشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاريه suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasi na iyo mamasi ko sapul mga babay na tumuunod di so kasi na inyang kusiringan yan waqala wasalam an sarika na inipakisira man ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapamankaw faqalu haramun haramahu Allah wa rasuluhu na Peter uyang kiran haram iya hiramu Allah susabiyan Peter man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrika ar-rajulu min asrati abyatin aysaru anhu min ayasrika min baiti jari suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pamanku sa kataw mamaku sapul walay na malbudun tu adi suka pamanku niyan sa siringan yan ginan ika din san nakapipi sa mga siringan aging utade di yung ka prataratai di yung ka pamankawi kambilang atayo ko mga babayron Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siko sa katama sa katabai yadkuru min katharat salati wa siyami wa sadaqati inaluy ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging utua kadagalian sambayang kadagalian puasa kadagalian kasidka غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها وقعدنا سكنيا نسيا مرينا سيئا سيئا وقبنا روانيا قال هي في النار نبيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أتوانا نسيكو نرقا إن ليرونا جنگوتا قدر لين سمبيان قدر لين posa قدر لين صدقا na aibu akaratain na marastain susingan yang ko kapan naroon yan na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakanya na tawsi ko naraka قال يا رسول الله فإن فلان يذكر من قلة صيامه وصدقته وصلاته وإنها تصدق الأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة إن الويرمان يا رسول الله si fulana na may tuga pasambayang
may ito isa ka, may ito ikapamosa. Na ay pinakasid kanya na may ito atanto. Na witness kanya na di na marasta so dilayan ko kapanaruan niya ko siringan yan na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahiya fil jannah sa kanya na tao ko kasurgaan tinutulan ng Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim bisanadin jayd. Ginan kapipi isi ko siringan aging ganan penutul tanong igapat na esano ilan yatama wal masakin. So kapipi isi ko mga watailo na gusto mga pobre. So mga watailo na gusto mga pobre. Ginan na ni sur tanwanan wallah pipian so mga da mga nuksan na gusto mga pobre. Kana ba anda ni kailan kasi ko pobre na isang kaume kailan sa marsik adi nga kiraw milay di nga kiraw mamugyan sa pamugyan kaum. Ginan وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Isa katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saging to sa kato mama minipreklamo niyan naging kuta katagasyan ni puso na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imsah ras al-yatim wa at'im al-miskin. Pagipong ka tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so ulo o watailu wa at'im al-miskin nagupamaganang ka sa mga miskin ka paka namakaging kaya puso ka sa kagadamon sa katatagasyan. Yuto'y igida tumatagasaging ka puso na so kayo po ang ako ulo o watailu na gusto din ka di ka pamagana. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa kafirul yatim ka'atayni fil jannah wa asyara bis sababati wal usta wa farraqa bainahuma qalilan. Pianutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakan na gusto pugoy ko watailo na mandan ada talaga kami sa alunga sa surga initin niya siyan so tinduro yan gusto lumalabaw sa pekamblagyan sa may ito. Isa to dalil sa so di magparsa watailo na gusto pamagisi kong mga miskin na sarampi kita sila na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa din pakamblaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tinduri na gusto lumalabunin sa malunan pakamblaga sa may ito. وقال السعي على المرأة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله بينتلنا والبخاري سيكون نفقات. Suati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao adin na nisusugat sa mga watailo na gusto mga miskin na gusto mga armala da mga balo na isang pangkatan mujahid sa lalan si Allah. Ginan ikapat buntalo kapag apipian sa mga watailo sa mga miskin. Ikalima na alasan fil muamalat tijariya. So kapipi isi kandudul na sa kandagadagang. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutulan naging sa katawang mama tajirun dayinun nas padagang aron di makasumbay sa mga tao. Faida ra'a mu'asiran ala qali fitiyani na kami alinin su karagnan na dinitirun siya kumangudan yan tajawazu anhu na maapinyonan libriyan yun na Allah ya tajawaza anna fatajawaza Allah anhu. Kauba kalu na rilaan tanu Allah na rilaan sa kanya Allah sa along na mawrid may panutulan ng Bukhari may katitiyan siya ko Abu Hurairah radiyallahu anhu. Kinan tutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko pipi ang sukan dagadagang at tajurus saduk al-amin ma'an nabiyin wa siddiqin wa suhada. Suati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tajir padagang mauntol akas sarigan na may pagpadain sa mga nabi na gusto mga siddiq na gusto mga suhada. May pagpadain sa mga nabi na gusto mga siddiq na gusto mga suhada. Rawahu Tirmidhi funanan siku Tirmidhi aging kan hadith. Ginan din sa mga pipi si kan dagdag
Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ini kalimu Allah sumama malay lugar igira dindegang na gira pemasa na gira ambayad sa utang, igira ambayad sa utang na mapewi ke pakenduduna, igira pendagang-dagang na mapewi ka pakenduduna, igira pemasa na mapewi ka pakenduduna, mapea so entertainian si ko dagangan yan makalangas langon taman na mapea o pagutang kaon na pagutang kaon na igira ang bayad na mapea mabuhi ka bayad ka andan ni kauma o kang bayad yan na mga bayad. Isa pa na tutulong Rasul po na si Bukhari, isa pa na tutulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adkhalallahu jannata rajulan kana sahlan mustariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiya. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ame panatulong na sa apong kutman na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekasud wallah si ko surga aging kutamama ay masuin na malbud ikapakindulong na igira pamasa na igira papasa na igira ang bayad sa utang. Kila ya Rasulullah ang kasbo at kalak kasbo rajulu biyadiho kullu bay'in mabrur. Hindi pa kasi ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antun ay kasusukat amapia na tiga na ay kasusukat amapia na sumesukat umama apong ko galbakyan na gusto langwan dindagang daasang kaon na ginawa, ika na maabun talaging kay kapipian alaesan ilan mo si so kapipi ang kasi ko miyaribat pipi ang naging utad miyaribat pitiru Allah sallallahu alaihi wasallam pitiru Allah subhanahu wa ta'ala ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Jati Allah makapalagid sumapiago sumarata. Di makapalagid sumapiago sumarata. Saran kasi sa kanyan albi mapiasi ko marata ka amigas kanyan na ratem matagusi kundulan niyo gusto kundulan niyan aging kuto ay pembalakas ko marata naging tamapia na pembalos kanyan ginawin ka di pagatigal amid ka rarabak ka naging mutapan ka atur na iparabak ka na barwa na aming kamatinap kasi naging mutaki rabakyan ka pembali perwa irabakyan ka yuti tutulu Allah basta amarata adat na ay mapia ipandulun naging mapia katero mapia ka pakindudun na kagyuto mapia inisugu Allah subhanahu wa ta'ala. Peter Allah hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan baan na balas mapia arwar ko mapia baan na balas mapia arwar ko mapia siya sa suratul Rahman. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا أخبى ألا أخبرك بأفضل الأخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة تصل من قطعك وتؤتي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ukba abagurga panutula sumia ka pia apa parangan sa kaya dunia paparangan sa luang namori na suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku kikuyaptaan ka kutawa pitulang kanin sa kuyapta na gusto ka baging gasi ko tawag heram yan kaso pangalim mo yan wata ako amanda naman na gusto ka maping gasi ko tawa alialim kanyan ginani diyan salan paparangan sa dunia na paparangan sa luang namori aging ka na inaloitan mo kapipi siya ko buntala kapipi sukan dagadagang ikapito na al-ihsanu fil kalam so kapipi isi ko katero Peter Allah wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan dan inna syaitan yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Peter Allah terwang kahi Muhammad si ko mangarip na kanya yaqulu allati hiya ahsan ya teru eran naging utas
da'alawan niya mapia atero ilan na yung gutwa da'alawan niya na mapia pitero Allah siya papantakan tayo kung mga tao wa qulu linnasi husna wa atero anyo siya kung mga tao na sumapia kamapian nila Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pakai sa ku Rasulullah ya Rasulullah ayul muslimina afdal hay Rasulullah anta unum mapia si ku mga muslim Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salima al muslimina min lisanihi wa yadihi san sa tao iparna kamu karna su katiruin na usukal bagian nagyutoy permero si ku mga muslim pianutunan na Bukhari ko sa muslim gitu kapipi si ku katiru ay pembalak na kumarata katiru na sumapia ka ame kaging guto tao naridung kanian na ay kibalak ka si ku katiruin na marata na mapia na pembali buas kanian na ginoin ka di kanyang katikiran ame kay pendulun ka si ku mga tao pagalun ka ku mga tao na guyong guto mapia na upun ka ay pagalun ku mga tao na sumapia na apen ni pagalati waridu na kedebu agi mutaridu ati kulla balu sa kanyan aginoin ka adin ka di kanyang katikiran ikaw luwabun talaging kapipi na lesano vel jidal so kapipi in kasi ko kandida pawa idadi ka di makandida pawa idadi ka di makandiskas na pipi in kaging mutakatiru ka Peter Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin siyan sa suratul nahl Peter Allah panun ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sanggulan sa ungon utuma mga pipya na pakipapola ka kiran sa mapya mata na sukanan ka nas kanin lawan amatao ko tawa medadag ulalan yan us kanin lawan amatao ko mga tao megin mga tuturo ging gutwa kandawa na ay sugun Allah naging utapaw kat sa hikmah nagupagaw kat sa mga dawa ng mga pipya na gimuta ka pakipapawala ka kapag piniskas ka na sudin sal nakapipya kan diskas beauty Peter Allah ipakaran si ko kasurga naging gutwa kan diskas sa mapya Peter panu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'im bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasat al jannah liman taraka al kadhiba in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al jannah liman hasana khuluquhu sa kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imaangkos sa kasurgaan sa ko si utaw initarga ng utakapakipapawala o ingkan mahikan apes kanyan naroon api ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga babanar na nibaga kaya naging utakapapawala na gusto walay si ko kasalo ko kasugaan si utaw ni baga kaya so kapamukag o ingkan na mazihan sa api pan yung utakapamukag yan na makakit sa kasandagan وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه nagusto wala sigo kapro ano kasugaan sigo tawa pipipi anin so paparangan yan may panutulanan o Abu Dawud isnadin sahih na panutulanan o Abu Dawud ikasya wa klase bunta laging kapipia na isan hayawan so kapipi ka kung mga binatang قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحج ذبيحته may kaya manantanunan sa aking programatan waging ka na matanasulan ni paliguatin so kapipi ko lang wantaman ad na sa katawati ko Rasulullah babayap siya ang wanaraka sabab po sa aking utabdong agyapos yan naging utab kaya labuson niya naging utabdong dan yan bukai kaan baka mabanong sa kakanyan dan yan man pakakana sarun kaya pantagan nakapatay nagyutod mambu ipsiksa sa kiyang kutwa sa katawa babay may panutulan Muslim Agus Ahmad Sukman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutulan anam ra'atan bagyatan ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bibi'rin فقد أدلق لسانه من العطش
فنزعت له بموقها فغفر لها. Mata naging mutawa baradusa na mele ni nang gui mutawa aso saging mutawa masa mia kayayaw ka liuliu tiyan naging mutawa aso amila apla kaya naging mutawa aso sa kapkawonian na indaan na baiso tanumpayan na ni ko nen say na sukya pa kawanan say na piray no men naging mutawa aso na men nalamata naging mutawa aso na dito ikari la ilun Allah subhanahu wa ta'ala pinutulan muslim aging kanan hadith aging mutabaiya barasina baiya tungane mapasang ikanggalbag sa marta na igibu akia kinikapdi niya sa aging mutuwa sa timanaso na inibalasan ng Allah sukasugaan ikasaplo al-ihsanu ilan nafs kapipi isi ko ginawa Peter wallah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha watigu wallahu pipi kanu na kaya pipi anyo na sumaginaw nyo na upratarata kanu na kaya pratarata anyo na sagunaw nyo upong ka pipi sa paparangayan siya ko sa lakaw di sa lakaw na ayad na mapia ayad na balasar ka wallah naging utaka pipi ka mga manusia upong ka prataratap man ay balasin naging uta ka prataratang ka datar ka mga manusia naging kaya ka pipi na ay na malapipian ka na suginong ka kaupong ka mapiadat siya sa lakaw di sa lakaw mapiadat tamang ka mga binatang mapiadat siya ko asin siringan mapiadat siya ko ingad ka na sumanga taon na bilang taong kairan mabu na upong kapman pratarata na ikaprataratan ka na suginong ka upong ka malaykap di malaygagaw makaugupa na igiraan mong buwasun ka na ipmalas ka wallah aging mutuwa paka-resultaan wallah so kaya pipiin ka kung mga tao sa dataran na mapiyaw upong kapman pratarata na ikaprataratan ka nagiginaon ka da ikaprataratan ka ruwan siya ko ginaon ka ikasapul ako sa kapipiya na alasan fi zinto al-malbas so kapipi isi ko kapaparahisan ako sunditar so kapipi ko kapaparahisan ako sunditar Peter wallah ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasribu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin himbautan wadam na kuan yung so parahisan nyo umang kanu sumujud mong kanu sembayang ukang kanu inam kanu udi kanu tabukar kamataan sa kanya na dinam kabupayan sa mga tao tabukar ini siguro tanong Allah ay girap sembayang tanwa san sa mapesi ko mga ditar na kanayang kasulutan yung kaya kapipi ko akan ditaran na gusto ka ambulosan na ini sa parang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ba iya may kaysa may ka-report si ko Umar may ka-report si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay maanang ta-report ang utababay naging utagip kagud niyan si karuman yan na nilay Umar ibn al-Khattab ang uta sa katawuma na tunga na adarti tunga na maratay buntal sunditar niyan di may makatasukan ko niyan di niyan pipi na lawas yan din yung pipi ang sukang kandiditaran yan na inisugo no umara ka pipi niyan sigo ditar niyan ka pipi niyan ko kambulasan yan na sukyalan naging uta sa katawabay na misalin mambusugudam yan sa king uta sa katawama gyuto kapia o kapipia upuan su tao na mapia gilbak mapia kambulasan na gyuto'y ay mo resulta niyan na so mapiimbalasun wallah sa dunia ay kasapul aguduan na lisan fil amal so kapipi si Google Bag makabulubog ka panggalbag ka na pipiin ka panggalbag ka kapamaypas panggalbag ka sa opisina natutulong ka sugalbag ka tutulong ka suras ka pipiin ka sugalbag ka ay resulta kay pipiin ka kapipian ka na mapimambuin balas raw mapuro ka mapimambuin balas raw kadan ka Peter wallah inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila ahadukum amalan ayutqinahu matan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pian tunan bayhaqi
mata nasullah na pagkabubain niyan so sir kanu igida ay kang galbakan yan siya ko galbakyan naging ito si serious niyan yung galbakyan na pipipian yan amika so manisa pipipian yan so galbakyan upang ako security na pipipian yan so kasi security niyan upang ako balikar upang ako driver na pipipian yan so kang galbakan sa driver upang ako si matagusi ko pusin na pipipian yan so galbakyan sa opisina maturdo na ayad mamubalas yan naging utakapipi ron na giyanan ikasapulo dua abunda laging kaya pipiya ikasapulo tulo na Alexander Titahiya so kapipi siku kasman-semang pamugian siku salam kau pagkati na assalamualaikum na pipi nga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yutu ikatirun Allah wa idahiyatum bitahiyatin fahayu bi asamina igiratigu Allah simang kanu apa yang mungkin kanu sa salam na sembaganu sa lawanon sa kapia na udi na pakanu din yung sudatarian pamakuad na sumialam ka assalamualaikum na pakanu din yung salam alaikum salam na ay pinamapin naging utapangaginong ko alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yuto isa buntal aging kaya kapipi kasapulupit na alisan al-aqarib so kapipi nga kung mga sisipag kaya nisugu Allah wa taqullah alladhi tasa'aluna billahi warham inna Allah kana alaikum raqiba kalak nisu Allah aso ipamagisi isumarayan kanu so katutungan ay naginan diyan sa alno para tiyasik Allah aging utakapipi nga sigo tunganin ka mangkani uminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu san sa tawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para tiyas Allah nagusulungan na mori na sa kasakwan yung bisitanin wa mangkani uminu billahi wal yawmil akhir falyasin rahima san sa tawa para tiyas Allah usulungan na mori na kuyipta niyan so tunganin mangkani uminu billahi wal yawmil akhir falyakhur khairan wa liyasmut san sa tawa paparati niyan Allah na usulungan na mori na terus sama pia di maaf terus sama pia na benda tarak hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim pandalamatan tanu so mga dato tanu kaya sa bapansa di tanu sidi ka pakataro na ayamalan naging utaguro ka na siya buanas wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. From Banal Radio Broadcast.